Amir telefuse falukai tazui ba lalagera-era ba huo sebua ba migu dobla 20 po sifelezara dua ngahene a dobla rua ba migu fanerete de faurisila etu ba sito balituho ya ida no aleme ba bemena. Ada berda tabasu darumai lombolangi murui basara koridro faza fele 5 ngabua 50 irugi ngabua si 50 awalu imane tarumai lobalangi. Pada ni wagu ya ami iratalifusa tebai isedra panua lobalangi esini hadra ba tebai isedra ba le obo sobo adra. Hiza sinotobini wopaha khami le ahori mate ita ba ahori tobali. I ogomu zao hamamu iher ba ara na telau do rofe safuriadre telau sa ia dania ba mau sozino matedre te bai sa e obou ba ya ita ba sitobali. Le satola le i onuha ba te bai obou sobou adre ba le tola le i onuha ba te bai mate si matedre. Banano i onuha ba te bai obou sobou adre banano i onuha ba te bai mate si matedre ba bena iter da romali adre si soba zura no aleme ba amate adre ba bemena. Ezo bemena ufa amate, ezo duo me fa amate, ba tuo ba amate adre ba ya ia hor adre, ba fa abel hor adre ba ya ia goroisa. Ba nisuno lo balangi same ikhda femena adre moroi khezo aya ya ita adre Yesu Keriso. Adre ya ami ratalifusego. Somasi rao. Ya abe e ami si lehu meuheu. Ya aoi sokhami bangai halezo aya adre. Beya mamale male menomi ila tenga zaya zaya gele wa irege de demi adre ba khezo aya. Rege da daromailo balangi. Ya mi ratalifusa si fefena ama khaita ba muguna boto ba da drefi ni hakeriso wa bazi 20 pa si felezaradre ofeta ita bagang horita drefi ni fotei faneretede fa auri sila etuma kehidupan kekal. Ya mi ratalifusa migu faneretede fa auri sila etu mefena ia laftetei faneretede fa amate. Muguna aboto ba da berme tei ni oguna fanerete de fa amate banotobali sito ba dan ni hadre bahiki banahiyatan be te falua bolovi levat. Itaria gaiso sama lua mangadre ba levat. Ba baluo mikunia balabaso dei zinomate ba gosali. Fanerete de ba amarte ba teologi sigi bangera-ngera ba lemane si lemanere lala ba amate ni hadre tau ba kulidan. Bahiza ia dae ni okuna eda ya da fanerete de faurisila itu babada soban de tena ber Yesu Keriso sino mga so keheda femenadre ya ia ba auri. Irama ina iratalifu sefefu mo makhaita bada romai lobalangi bazi sara koridro faza fele 5 sitobali berhuo kheda pamuguna boto badeda ba si sara koridro da no fane mali moroi baba nofu moroi baba no nya Keriso hadaya ba nofu da si fofona la mane hade atule va sove mauso potozimate hade ber meso bagotaluara la o egera era trasadukayo sile mane ma famahal va sove mauso. Da ezalua. Bagotalua penone a Keriso bagorid. Basidua fanofura la bana sove mauso. Bahade yazi mauso. Hade berda ber baginda teda basoba mahal ni fotoi filsafat Yunani va niha adre namate baha fabali ira botonoso fabali adre dania le hadi
Ihamu tedera lihamu era-erara na lawa sove mauso zimate. Adre bai sarakoriro fazafile lima tebe vane mali. Na tahauga tao sisi sarakoriro file lima maafefu ba ta ila bada fafosat. Hadia da si fafona ba ayatisara irugi felezara te fai haga va si druhu no mauso Yesu Keriso moroi bangai zimate. Bada izaraini me no mauso ia ba faluha kedrani fahao hava oya izaraini tadra va no mauso ia moroi bangai zimate. Da zi fafona. Fosata si dua ya ia ba ayati fele dua irugi ayati si telunga fula efa. Va maduhu va no mauso Keriso adre. Si mane fe mauso Yesu adre. Si manegi dania ya ita ni hagulidana sinomate faluha va auri. Hadia ber meno i alani va amate adre so aya ita Yesu Keriso. Fosata si telu ya ia ba ayati telu lima irugi fablasiwa. Hadia ia ni susugi adre. Bada te botoki ba dede ba boto si bohovdan ya ni susugi. Ibe gamay dola ya ida amay dola da nemo na so bibit ta nemo la tane ba obo da ba morobada da niya tubu zinane si boho. Si managi da niya zinomate mate ba ifuli auri te boho ni iya. Hana bermeno te alani ba amate adre. Tuo awe luo hore adre ya iya ba amate. Ba nomo na Yesu Keriso babo alani fa abele hore adre tuo hore adre ba fa amate. Dan izarai ni ba ayat telu lima irugi 14. Basi efa ya iya sitobali berhuwa rekheda faza 50 irugi 58. Sitobali mene ba fanga rodede hade ya da so fanga vale mene. Si fefena babangado sawagel khlobalangi meno ifemena ita. Si dua le tebule baba mati meno aleme va amate adre le fangi va de saai na mate ita ba faluha dania va auri. Basi telu berda meno ia molag khadabe mena Yesu adre enale mamalo ita baba maduhu ya ia. Basi afuria ya da le tebule baba hasapua bakhazoaya ita Yesu Keriso hasapua za mati bakhlobalang. Ba moribada dania na le atage ba maluha lewe ba faluha luove menadr. Da nasi. Ya da tau sisi. Na tafaiki ayati 50 irugi ayati 15 sara. So sabua ba nofu banuania Keriso ba goriro lamane hadia sinangea babanua lobalangi botoni ha adre sini ha adre hadia tenga no sirai no sini ha adre dania itema li faulo ba natahu ketafaiki bada sini ha ma daging dan darah bahasa Indonesia ba lemaneva fau leva monaha babanua lobalangi le isedra banua lobalangi sini hadra daging dan darah. Si dua sobo yang binasa. Sobo adregoi walemaneva fau ia bazile obo yang tidak binasa, yang kekal. Igo elala bangerang-erang da. Ba ayati 50 tabaso da. Ba itohuga ba ayati 15 sara ifatune faulo io baha zile aboto ba dedera masino tobini adre. Hadaya da ya yani zino muzaraini ba ayati 15 irugi 15 siwa fe mauso potozimate. Ifaidogo ita khgadamo ba ifahela foma khe Yesu. Hadaya da imane na Adamo baha ya iya sokhe fauri sokhe nia noso bahiza Yesu tenga hadreke da no eheha samee fauri eheha sangorifi. Ifa hela bada. Si dua
na Adamo no soroi ulidana, ba Yesu no soroi ba zoruko. Da zidua. Si telu, ba imane si mane soroi ba gulidana, ba si mane geziso ba gulidana. Ba na si so ba zorugo, ba si mane si so ba zorugo, si mane gidania lalaba auri, zifaluha, dozi ziso ba zorugo. Ba si afuria, moroi ba ayat 5 iruge 14 wadre, i opaha ba ia si mane soroi ba dano ita, badania si mane soroi ba zorugo ita. Ya ia zifaluha fa aurinomake. Na moroi ba may dogadae Adamo fa ma Yesu, badae yo paha faulo ba Yesu adre soroi ba zorugo. Sino mate ba refa sino mau so moroi ba ngezimate, ba adre gay dozi si so ba kekeriso, faluha ba mohoni, faluha be mauso, faluha va auri sila itu bere mesinoso bahe Yesu si onarai zorugoat. Ya mira talifuse te falua dania va mohoni. Hadia behedeni okuna ba le Yunani dai ya da ala gesometa fa mohoni. Elohania si dunia halewe si sosiawa va alua va mohoni. Nah, jadi te falua va mohoni zino mate ba dania te susugi ifuli auri ba alua va mohoni simane megenota nama zinana. Fehede ni oguna samuzate ala gesometa Elohania ala gesometa re fa mohoni da tenga halewe niha no halewe zisomo risiawa. Ya ia lo balangi. Jadi fa mohoni ba dai ma transformasi le alua sama sa ia. Batenga fa abele niha, no fa abele lo balangi. Si mana ba motohi waulo ba de zamodrong. Ba ayati 15 iruki 15 efa. Ba dae itu al bang opaka faulo. Ba na inenoi dania ma baba ma moi. Ba tebe ni bag. Na inetenia dania baba hama moi. Elohania na telau dania dorofer sa furiadre na mga buli Yesu. Bahada zalua maoso dania zino mater tebohon. Yaya ni zarein ekonomike fehedeni okunaw pa mohon. Baba da hada zalua. Sobo i onuha zitebay obo. Si mate ba i onuha zitebay mate. Elohania alua ba mohoni simaneta nama tobali sinana. Moroi ba da ya mira talifuse alua ni wa ba da romali. Ni hala si dunia da moroi ba Yesaya 25 nga bawalu wa no alama ba amatedre ba bemena. Na hade ya bemenadre ya iya ve mauso ba fauri. Tatahu ke bayati 15 iruki 15. Bada te hodrege ba no alama ba amate ba bayati 15 adre ni hala moroi ba Hosea faza fele delu hewa ai ba Hosea adre va i ogunau da ya bada ni falua bada ya da fanguhuku ngafu geferai ya va no so ira barbava va amate no so ira barbava duo va amater bahiza imane faulo badai hezo ve menau fa amate hezo duo me fa amate te okunau ve de dai babang herdre ke va si ruhu no te ala ba no aleme va amater ber va abele ve moso zo aya ita Yesu Keriso ber va auri ber ve mena ba khazo aya ita Yesu Keriso irege baba sunesa imane maut telah dikalahkan kematian telah dikalahkan. Bayati 15 iruki 15 khususnya bayati 15 tefaiha ke gamakhaita va amate maut hor fa ma oroisa.
ihadrega wangopaha faulowa. Tua wa amate sengat maut ya ia da hor. Eluahania wa tua wa amate adre ya ia hor sanga asoga fa makao. Sanga asoga fa atekiko. Sanga asoga fa ara-ira iyo. Tua mas sengat da note alani. Da dena ihadrega faulo. Basidua imane fa abele hore adre ba ia goroisa. Hade ke lu hadai. Berwala molo oroisa va ibebeniha fa abele hore ba fanghuku. Karena manusia tidak mematuhi hukum Taurat, maka manusia itu dituntut dan dihukum. Bahiza nogite alani va abele hore da ya iya bakhazo aya ya ita Yesu Keriso. Ada berda le saai hadai fa abele duo hore ada. Le hadai sai fa abele va amate ada no i alani so aya ya ita Yesu Keriso moroi baba amate ba babe mausonia moroi bangai si mate. Si afuria ayat 57 ba inenda ni ayat 58 ba ifaihaga bada usai berwe menaadr. Sino faluha ya ita. Sino yang mualaga so ita Yesu Keriso moroi baba amate baba be mausonia. Adra berda ikaw ni ita ya ita samati faulo. Na ta adra sawagal kelobalangi baba ibu de dunia adra. Na manuna ita. Va fa amate zino mangalani tuo. Fa amate Yesu zino mangalani zitobali tuo va amater. Moroi baba amate baba vemena zo ita Yesu Keriso note alani duo va amater. Ada berda ta ada sawagel. Bahadia bahi ibisa ita bang ada sawagel. Ya iya si fefena tasuno ta folahemi ta ibuae tasuno lo balangi bazorugo ba ta folahemi ia. Ba si telu le tebule le muheu aro ita baba mati bakhazo aya ita Yesu Keriso. Ada dania ba ayat 58 ba ihadrege saai berbe menaadre ba aro le humeuheu ba ena sitedo baba hasabua ba le atage ba maduho Yesu Keriso irege moribada dania ba le tobali zaya gele ngavale ba irege dede ber tobali ia lefe bazato falu khaza lefe sato bahege falu khaza lefe dozi samati ya ia ba auri sila itu. Da gango sisila si telu ya dae talau ita ba gangerenwa. Ya mi ra ama ina ira talifu sefefu kheda ya ita ba nononiha ba la fayaga ba hoho aboto ba dedera ba le hadoi sila amatelaniha. Le banua sila amatelaniha. Le banua sila asauzato. Ada dania la be bahoho. So hauga fosate mori bahoho bazimatere bata no be badai kheda. Aiwa. Heza panwazila amatelani heza na hia sila asauzato. Baitemali le banua sila amatelani le banua sila asauzato. Ebuani ha gule ule ebuani ha de teho. Muy famarafu dan sauka, muy famakita dan so. Baitog. He anerai dan tanari, he anerai dan sebolo. He tarogala la luna tubu. He tarogala la luna so. Oi fa luha gamatela zupila. Oi fa luha gamatela moyo. Le banua sila matela niha. Le banua sila asauzato. Ba oya nasa hoho bazimate. Ba tola tafai gida gay ba YouTube hoho bazimate. Na hada zedin namuwag bada. Na tahog ta osisi hoho bazimate ba nununi hadre ba ifayhag hadrege ba fefuniha uimate. Ba hiza lete tutune hada sove mauso bazita ba amate. Hada sova auri bazita ba amate. Lo
Tobali ang irenuada ba ha drege itutuna ba lehadoy sila mate ni habakulidan. Dahil si fafuna. Si dua, si tobali ang irenuada ba baremigu fatua le ang orita drefi. Fatua le fanertu de faurisila itu niya keriso. Badan ni hadre bahegoy ba nahyatan na ba ba momoy ba bang ehaw levat. Muguna tasofu tobali ang irenuada hadi ako hitududu. Hadi mo'y mangadre ba zinomudri ulidana? Hadi mo'y mangadre hobo-hobo? Itaria sosobo mangadre ba imane ta ada sawagele uwa. Ada sawagele ba mo'y tololo balangi. Ba badania badalu mangadre ba imane ba ma opakhalkhmi mi malay kazatua. Ba ya aga morifuri no hasasara dede. Adre berda boy mi fatogi, boy mi fafera. Mi fahobodrak. Nasosa ay bangadre si mane, batenga, balefaudu, balalaba mati, bakazoaya ita Yesu Keriso zimane. Hadia iko hitedede, va mu ehao, mu ovi levate. Si fafena, ya baba ner tede ma baba masugi ba dededa ya ita saurina, va dozi sauri, iter pavadruhe ba amate. Si mana ira satuada, si mana ira talifuseda, si nomodre ulidana, ba si mana gidanya tater pavadruhe ba amater. Na moguna da na boy arero ita bagulidana re. Medro mana na boy taroy, ba boy ta eroge lobalang. Da zi fafun. Si dua, yaya da te fasugi ba de da ba Yesu Keriso, sino mate ba sino mauso, si managay da niya sokheda ba netena. Jadi sino mate, tenga afuriata da, bersoba netena ve mauso da niya na mga buli Yesu. Adra mo kuna, hada ni faluada, mamaana. Dago hita de hana batay haule bata. Si telu, baberhuho adre, muri basara koridro, fazafele 5:50 irugi 58 ba te fahau ita te aro de da baba mati si fofona te aro de da va si druhu no mate Yesu ba no ifuli mauso moroi bang isi mate si dua fa amate ba fe mauso Yesu adre ba no alani ba abel hor no alani ba abel ba mate no iheli ita, no ifau ita, moroi barbawa va amate. Si telu, berwe mena Yesu sino mauso moroi bangezi mate, adre dozi sama tika Yesu, faluha ve mauso na te folida nia dorofer. Basi afuria, sto bali ang renuada moroi ba daromalia adre, ya iya da berwe mena adre sino faluha ita ya ita samati, adre te kauni ita, Sara. Lema male vanuno baba mola khemilo valangi sino mga asoge fangorifi adre bakhazoaya ita Yesu Keriso. Si dua, mo ahonoa ba letebulo ita baba mati bakhazoaya ita Yesu Keriso arro baba mati lehumeuheu ba si telu lema male bahasa bua lema male bahasa radede zamati bakha Yesu ba si afuria lema male babangay halewe zoaya baba maduhue ba Yesu Keriso adre nolo balangi sinomena babo alani fa amate. Dazi tobali ang irenuada. Batatu muriba daw sa edania ya mira talifusa si dena mga huhuo pamukuna mo faane huhuo ba si mana si toele hadia iya ngenolinia tatuta berege fama ber ya fama ber tola tahale fama ber huvuo ya iya mikino si mane hoho ba mahe visa zalua ba volovi levate ba venata olohesi ba motokhita romali ya iya ba fosate sidua ba avena numero telu tafatefa hadezi to bali mene ba da romali adre fangarova mati ba medromane
arode bakhazoaya ita Yesu Keriso ba lagi mamale ba bahasa bua le mamale ba vanuriai ke turia Yesu adra ba avenasia furia saya fotuh si mana kerangka khotbah ba tatu sabele afuria ya dan tana ba dede ya morri bazurra sara corrido faza feleli mga wali mablawalu ayo bada adre ya ami iratalifu segu somasidrao ya abe ami silehu meuheu ya oiso khami bangai halew zo aya adre boy ya mamale mal samuzateu baso adre ya ami iratalifu segu somasidrao ya abe ami silehu meuheu ya oiso khami bangai halew zo aya adre boy ya mamale mal dregeda la lagera era ba ya tobali ya hobu khada fefu wa waida talifuse ya hobu shalom